Wasya wa Muimi. Watindata museisia wa Mutongo TV ni ukwati wakwa muthenya waku wi wa kwaila na wa kwendesya isani hii yabika ni saa ya kuthi mundani nina ukethia notho chikilunguni cha Wasya wa Muimi pala twithitwe tujima sindu sikivathukanio na indi muthenyani wa umuthi ninabika ukambani wa Kibwezi ila yi county ya Makueni na nithanginena na Muimi wa Manyanya tumanemo Manyanya maimawata na indi nina ukethia na notho chikilunguni kina uyu twambothi bachumane nikena tukaime Manyanya twithiane na Muimi watinda nesa na kwa natinda nesa yes pane Uimi wa Manyanya yeah na indi mwendo musiaisi yino twapika mundani ekatunene na Muimi ekenda enda twelesie yolua Uimi wa Manyanya na indi nenda monda bia hii pe undungi weka utambete kwambia Uimi uya wakwa no fundi yeah nimpa mason by profession yes na yukuma obundini yeah kwa tumie kuma obundini kuka Uimini pupa enda ngieta ni asante ni wanda mbia kuima no kienona nduite bakubi na ose na nduite bakubi na ose na ndaile kwega kiwe kiume kibete kiende ngina Indian Ocean na napanga nambia kuima nela nabangi na woni ne banambia nambia kuima napanda for the first round no maundu mande onesa na nona Manyanya makwa menda me maseo mamonesa na mate mombenzo nzio ko yu kwitha utwanie no sinicho woni wambe kwekana na uyo wa masonry ikendo likende Uimini chicho kindu kila kenene pyo ndo na nekie masabu undo na kweka kiwe kibete losene na chapete losene kibete kwa na kibeta kwa kene ngina Indian Ocean nda ona kindu chikira toneka na yu mundu yambise Uimi mundu yambise kwa kindu obviously atesi kwitha ape ile struggles wisila oma wito nini manya kuyambe ile ata nima yakwa yambe for the first round ndona kwasya kana ni siana sia practice sina inyawo ebinda ye ya corona ma practice ma banda tonana tonini atonana tutu ini fa manenga yodiolo monopyo enodo makuana ke makuana muongo matongi okugwa matongi koninia ko ngivya ma ngivya maende baba na pokumya mose still mamajo na muongo still yes Uimi wa kwa Manyanya be nicho kitumbi nundu pesi ndo bingi muno no aime mbemba no aime o maembe nicho kituma wasa kuyo Uimi wa Manyanya ndino nie mwemu o ne mwese ati maka kwata mbesa mbingi na nana na we ya ningona enana pendo chambe period ya ota nana ne kube ne period ngube monondo ne ke roughly 2 months just 60 to 66 days nikano kwata nana na yembe duration ya yembe miaka mingi utesa tukano kwata jembe na bata kwa mbesa bata kwa mbesa ate ne yes no sawa yembe neseo lakini yembe ningi yembe ndio na line yayo na yue muno ku Kibwezi kwitha yani kwitha kwesiwa muno yes yu umaseki upacha kicha kungithia Manyanya ndo YouTube mindo kuta ibinda yambua umaseki ucha kungithia Manyanya twaseki ucha kungithia nana kuna obauseni no bauseni ndo machine ndo machine for machine twe kuna kiwe kitoko ba baro ndene wa baros ini wege ndene wa baros we take after 3 days utoko ingivyo inge or 3 to 4 days utoko ingivyo inge Uimi wa mbuani na wa kungithia ula wika anesa muno ni wiba Mauimi asu ndai meka anesa na ya mbuani ni ka anesa pyo niki nundu kiwo kila yo kwata kya ungithia tekingita kila ya kwata chambua lakini ndeni wa kweka nesa kwe mbuani challenges sia etweka nesa ke yolo i challenges ke yolo muno ondu for one ndawa uspend ya mpinge nundu akwetha medudu na wale ndaje minge ibinda je ila wona kwa wambua mbinge wona kwa wambua wetha medudu ye kwa winge na kila kingine na jina weje ndai ni dileba mbinge nundu for one na yu ebalukande yonde ukeda je need labor yolo muno ya labor ni the main challenge na ndawa yes ko Uimi ulote challenge mbinge no wa kungithia ibinda asua ndo challenge mbinge ndo wesa ethia mbe kindu cha mbe ndawa ti mbinge
tembinge search undu tono tumenda wa ibinda mbua ikino chambe inana ibanda wa straight mundani kana twambe ya kibuyoni inana no wiki ya kibuyoni kino chambe weki ya kibuyoni utuko ipuya utuko isobya nursery bed isobya nesa itida flat onesa weki anesa utuko tiki osilewele kwiki otapu o utiki apu no utuko tiki imbalance muthanga nesa no ekulondo tono kwiki o manana maku seedlings siyagila ilo banda wamina kwikia weki anesa ind from there wekunika na ende wenyire kibuyo chako yukibuyoni yeah kibuyoni wese uyibana ba mundane wenza muno nikenda bande nana kibuyoni pe ulikula utaile topita uyenzi ambe isiyo kwa fast yesu itenda iti need ulikumwinge muno okay yenda ayo very shallow when da we twasi wiki are very shallow ni kana we get very shallow utida the main point ne o seedling sisi kwata bandito no baluka okay bado na bandito no baluka baseo pe na protection ya usimtia mwikaiwe medudu usimtia mudembo twakithekani na paki buyoni tuyibuyeni netwekia mbolea kana fertilizer yote kibuyoni wiki mbolea ene wiki ya wiki ya mbolea no ya musi o ya mbui o ya nguku o ya ng'ombe mbolea sino wiki ya uko kapulana na muthango ukapulana onesa ka mix onesa ne wiki ya na mundu lo tatonya kwata yu uketha enda kwa large scale no without tonya kwata mbolesu ya mundani yu katewa ino sia kuwa pe kate pe moto na kwikia bandu ba ino ya mundani no kwikia DAP okay no kwikia DAP unabanga kwikia mbolea isi ya kuandukani no kwikia DAP ko DAP ni tumika kibuyoni ne no tumia kibuyoni itu tambete kuma kibuyoni kwa mino buyengi subu pau kebuyoni ni kune kai kana pe no kune kana kendo ne kichao wa mina kwikia mbeo ya kumu muthangani uka manda neki ukatila neki on dry inunga oku wa ukamana kilanga ukapuya yani ukakune ka bantu nesa ukapakunika nesa ondu wapuya mbeo yaku na mino kunika nesa ende from there utokote ulinyivya ulo is nekiesu ne usia no sort of mulching na enge still ya prevent ya usia ke wa mino banda ke koso ne tomato ne no ni kana sindo inge kala wa banda bundene ka ikoso in case of kondikoka na nane to take buyoni yes you to tell me the na to expect na na isu yumele itina me the na I will take about me the we mean about 5 to 6 days in the game 5 to 6 days ko 7 days somewhere there to either to yumia mindo to either you to yumia nekisu to ekire nekisu ya kumia isu yuma after twice ye inana yu ya mina kuthandikanga ya mina thandika kwa right yani yo ko thandikanga munango whether ya shoot muno you niwe umacha nekisi yaku ya mina shoot about 1.5 inches from the ground niwe ukaenda ukabelanga neki yaku kabelanga nekisi yaku utiki ndene wa shade ya mindo yaku utiki ketue ngalikwenge ketue katika ketue no utiki ametebe ulo ya usia ine kidisi ende ju tondu umya nekisi bande wokilia wete bayo usilile yo lwenge nika with still aenda kwa kitita ya otamauching na yu neki no tokaumye twibande thia kana pe pala toilete ku million neki no amina kwikia be ulu amino sia be ulu siuka ikanene be yani ko endai manana makanene ba piwende ju yumo ko nene ba mo kilanga about get like the let's say about 3 years kuma 3 years ba level is at 3 years ya manene ba nesa ndi we manene banga nesa ukapetanga shindu isio onde sio ndo kapetanga nekisi onde nika apetanga ende ju ikwate ende suwa nesa ende ju nondo inana ne kwangeleka nyotokiro bana nwade niya ukethia ni kwata wa ikausha we kana wese banda kende yani ikausumbwa muno we banda na ndo no manara kana uni abike binda kumyenekizo just ipindala obamini obanda babandi omonde
watala about 14 days. Ndio kumina na hiyo 14 days. Na ile kwamba kwepanga kumia. Wa ile kwamba kwepanga kumia mekisi yako. Yeah. Okay. Tuiba tutamba tuiba kibuyone. Kibuyone kikuna ndawa. Kibuyone kikuna ndawa. Chama nana. Ni kuna ndawa. Okay. Nikikuna ndawa. No kuna ndawa. Ni umepata alama tona kukwata manana mekibuyone. Twasi yuto peka woga mweka be mududu mwita tuta nelika ona enana yekibuyone tuta neyeba ni tuta ni kwa yukwa olote tuta yu tuta ni kindu kika hata kana kithake bwana hata tuta nika mududu kenda aitone kwangelekanyo ota tutaje kenda keba kwangelekanyo oba aitone otabao kenda akeja atachite ba aitone bunthene nikoneka minoti wa myakwa runo kona ndene ndukona tatwete ndukona tatwete nikoneka na koka kaka wenda ibalaka kwa pakambe okauka eri la bino kwata kaka pakambe okauka no kakwata kekibuyone ona je kibuyone yeah okay na risk pyone yakwata kekibuyone yeah na be ndoto no control tuta je kibuyone no ndawa aikindu kingi no ndawa no ndawa utono prevent nayo loro no ukakuna ndawa twasi ndawa nao yu mbebo kana mba pekindu isu no ito no kuthenia inana ikibuyone sio ndeno kuna una ndawa isu sio ndesi ambepo mba sio ndeno kuna ndawa si ambepo si amba si atuta isu ndoka kuna neka nawe sethia wa prevent wese no takana ke kaini kada ke kaino kidoka nengo vaccine keo kanini nika no prevent wo wigirata uro no kuka muna mumeo munini ubandite no mwaka no kanini ko ukanenga ndawa isu nika no usiye uwau utona kuka nayo ndo ingine masi yae kana ndoto no bulania ndawa ile kana isa bantu bamwe kiuni chawo kana no bongo tute chawo ko no bulania ndawa tute chawo ndawa ile ni bulana gwa no bulana ndawa is so long as wese siita chao ne wese siita chao tindawa yoyote to no bulanya lakini utono bulana ndawa ile wese siita waweba kana se prevent we kuna kuondwa prevention ya chao yes okay na yoe sasa ondilo kuna ndawa ni lazima utume sticker sasa ondilo kuna ndawa ni lazima utume sticker sticker ni ndayenzeyo sticker ni ndayenzeyo no ngiroka tumia sticker ne tindo ku kwa wetumia ne tethe ya muno ndene wa ilo banda nana sana nana ilo kuna ndawa nana uno ilo tumia sticker ndayenzeyo na yunye yune na buye inana yakwa na neyo kela ne yamea yunana isue kumela na bandie nota sumata sia kana nota methana ta yana tangeso tu kana ngobande yune twa mundani twaze tu kana transplant twa mundani wa about 30 to 35 days from 30 days when the out of track buyone from 30 days kwamba neolo we rono track buyone yani mundani kwa kupalo dio banda from 30 to 35 days that rate na be wasa fulani uketha ni injisiano kana no andu measie na ile to transplant ya umene matumea ndo na kana peke ndo cha muthembozo kana wa ile to kotala omithana peke yake nana so long as nona subia nesa nona ngide ja nesa nona kunienda wonesa paye nanya uta transplant the 1 minute 30 days lakini yani let's say nipikite 30 days onaenda ne kupe ete man second kukuba kwa mini kendo kila kio mini kendo ni strength yajo undoje na bina bwana yes ni asante unit umake buyone na aende unit kwetha tunene yolo aende baya twa mindo kutwa baya mundani yes na ende museisia wa Mutongo TV ki ni kilungu Wasya wa Muimi nyenita wa Steven Mwema yutu ambothi uthi muone kwa kabinda kakube na ende neto siokethete tuna Muimi unit wa imena na neto umake buyone nikenda to thibaya mundani ende no to kwitha twima naka nana ni yuma kindu na ende twitha etina wapindete yasa Wasya wa Muimi.